Kaseng Voice of People Party 17 North Shillong Constituency hinin kusngi haka live hotarik nela rajar arpuar kila penlonge ke jingalang berpriang burom yakinong yalam harengkat kekenhun jong keknam bat ka HS PDP ka 17 North Shillong Constituency Shaka Voice of the People Party layo ban priang burom yakinegi di khod joki arseng kibalawan ban penyaso Shaka Party VPP dau ba arden basayo moit ubadeiru presiden jong kan kaseng Uba adan Presiden Jong Kane Kaseng haba ajing kren hnen kesngi ulaong bagi tahu yang kaseng VPP kamdai bangin seng tang ban yo pisa ne ko apisa henrei ngi tahu yang ka parti ban ya thu shiki pajba bangi don ka jiu ijngai bangin syakri yakari bat ka jaj benriu hapo ka jela ulaong ru baki we kiseng kum ka UDP NPP Kongres PDF bat kiwe kila kop bakin syakri himarwe ya ka jela bat ulaong baka parti VPP Kamlej ban syakri ne bantu klare kiwe namar ba makiru ki syakri himarwe. Balai andang don kampat banmi kaseng sain pertai ke batumai. Ke juba kalong namar ba ka kerjang ka jong ka jela ka ji. Kalong ka ba syatraye bat ka ba hinyau ne kita ki worst performing state. Kadi ka worst performer in education. Ngidon ka jingnya arsut haka kot ka kia. Ngidai kata ka fifth poorest state in India and the poorest state in the northeastern region. Hato kandon kanong mingi bangin sepat yang ka party ka bangi don yang ka jingi jingai. Kumno ban penongpat yang ka jela ka jingi hagi saupo ki sampo snem. Ngim sim la tau yang ka party bangin kamai spa. Ngim sim la tau yang ka party bangin snapisa. Nrengi tau yang ka party ban let siki paiba ban itu bangi don ya ka jingi jingai nagamta kani ka jela ka jingi kai ka ka jingi jingai ka jingi kai ka ka bangi pek ya ka lai po ka so po snem ka banwan kalong ka Meghalaya ka bala penimpat ka bala penbahapat bat ka bala penkelatur revive restore and transform kata ka ni ka vision ka bangi ko abani bat lawan yo ya kata Dei tang lingba ki nongrim jong ka parti VPP. La sengi agni ka parti alo art ni ki nongrim ki baskem. Para lor ki art ni ki nongrim ki baskem ngin pentelun ye ka parti ka jini. Ka nongrim ki maning kong kalong ka nongrim jong ka sinchar ka khara ka bakhoy. Clean politics. Dei lingba ka sinchar ka khara ka bakhoy. Bangilapan yo ya kata kajing community banwanra ya ka roy kapa banwanra ya ka jing syai nagamta ji kom ka jat beriu bangamta gilong din ki mandin klem ka sinchar ka kharar ka bakoi lelo ai ba pinkular ya ka beneng ya ka khendo sur ki jingi kalong bangi slur ban kula ya ka sinchar ka kharar ka bakoi ka bakiwe kimnut ban kula kumnu kin kula Habau pai ba ula ilun ya ka linti yahat ke jongki. Kaba arpat ke nongrim. Kaba ingin pentulun yang ka parti ke jingi. Kalau halor ke nongrim. Banyak dah ya ka hok long try ke jingi. Ki try menuk ki try jaka. Ngirumlah banyak pay ya ka hok long try ke jingi. Ki try menuk ki try jaka. Klem dale ben lani le pendu no ru ya ka hok jogi weipat ki nong shong ki bala shong hagani ka jela Meghalaya ka ju kini kita ki atli ki nongrim ki baskem badai halor kata ka nongrim bagi nongilam ki ji house nem katnai spa new kwar on ngala yo ya ka kendo ka shap kabanya da ya ka kendo ka shap kabanya tip pat ba kum kata ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972 dai ba ka ni ka an bangi idang yo nongrim ye dei ba ka an ba ka kendo ka ji ka pat sentut segi wei pat ki bam dei ki try lu ki try jaga kei ka bam jai larang inum jin la yo ye ka an ngalai kendo yu chief minister berim juga Assam o Professor Kumar Mahanto ti kei ka ba ula penpau haga ji kendo banga uang ba ka Meghalaya ka long ka jela ka bedonbok Namar kita ya kata ke best land law in the country. Kaba protect ya kita ki indigenous dan ki tribal ki try jaga. Dei namar kita kata ngaku apa mapi baru Kiblai dan apa ke PPP hintip
ba ke parti BBP ke don ni kini nongrim ki baskem ngin sa tahu ya ki kita ki program ki policy ki bani ya ringkat kita ki nongrim ki anam dan dagui pat kalinti kabalaban weng ya ke jingduk ke jingkerdu kabapan yang ikum ke jelas anam dan dagui pat kalinti kabalaban kentiu ya ke yok tokot kabalaban penyo adi nong song ya kalat kalinti nam tak kot ke kia kabalaban penyo adi nong song ya ke jinang ke jinsta kababit kabapiang bakum bagalong mentang i ki report ki yetu syai ki kido syai yang ke kerdam jong ke jelam ikhali ngatim kin sedon ki ban persyang ban pensmutu pakra ya ki pajba barong beli pun itu arden ubra sek itu ke parti ubra syukwa long nong elam ubra pet seng ngapet ngaru ngamnen ngapet ngalapet naga UDP ngalapet naga HSPDP ndrei ngangit kini kalau ke kabu yang bangan yo ban pensyah pring jopi ki banong ki nong trei ki basyir hem jo parti lesi pring ki katukan ni kamlong syu ko batmai kalong belarim nama layo smo bonsin ngala keren yang ngongara ba pet naga parti banyak mga kenrian naga nongrim kemai di parti klan kan nongrim kilong ken kumbaong kibriu kay uniform ngam ju tre ban ong baka parti kan dei tang ke uniform ya sedon ko MVP biang briu te ka parti mele de kono kumno kata kada ban long kata ka dei tang jing persang ban pinthami ya ki di briu ki ban don ya ka jing soto ya ka party politics ngimla patong bak parti kidai tangkum ki uniform lai kimdon ke nomrim te ka dai ken ban penyer kat kerdan iki tangkum ki uniform nrege juang ke parti batu bri kolong tum ki arlen jong ke pisah ki arlen jong ke pisah kin hapan bha baro arlen ma ono bagani ke pisah ke piang siliang la siliang kamdon jing thor kan lek lani kamdon lo rani kania yang kadon nak mania hanum don betre haga kai ke peteng lada bilik tre ompreng ru ke petrol pom kanum tre kalau kan ship dia ke pisah ke baka le kanum nak ship dia ke pisah ke bahatan sini namar kata ngi don kami ubriu bagi don kami ke parti ke bapiang ngala rai ban ru ke UDP namar ke don ni ke minsie ban yeng nang tagari baka chat ngadon dia kata ke jing i ki seng traini lani seng riu naman katip padi tang ki seng riu ba seng traini ki balaban penulong ya ke ke mga kuat ban yeng nang tagari baka chat riu ngadon la ban pilinti ya kita ki jingada na kita ki parti ki buan na ki narito seng riu ki ba kam plan haga to ko ngong ka tenga ban pen plan lang kenang bakan plan bani ke parti haga wi gesni ngila sisa ban penurlong ya gini gici angnut ya gini ban penurlong ban ya dai kamdei da kaba ya penbuni kiseng barang leni penbuni kiseng ting atiar kadai ban ya ka sorka ngidai ban yo ya ka sorka ngidai ban yo ya ka jing sinsha haga tiga gini namar bare limba kata ka jing sinsha nginora iki ai nama dai tang limba ki ai ki ban ya dai ngem dai ban kena bal asek RSS kaduk Islam kat kendai spa arbusan kathong jong RSS tolong ban pelong ke India kawai ke ketir kawai ke jai penriu kawai ke nyam kawai ke culture kata kali kathong jong RSS hendai RSS ka sutu bakama ban penerong ya kita lenda kilo ban kuruk ya ke bor suca ban wanra lagi an di nomor kata raw kilo pinka ya ke BJP ke political front jong RSS ban pentri kam ya ketik agenda jong RSS wanum sutu bakal aku ki pat babi jong nomor kata la kadang ke jimpersan jong sarkar India hapo ke jilam jong ke BJP banon ra iki an ki pemilih dur patur kom im ke juni ki pemilih dur patur kom perkhat ke
ke ji kadai namar biki kuat ban penolong ya kata ke jing anglo jong ka RSS. Dede lo kata ke nongrim kala suri ban rung sebe UDP ban penghai. Ndege ini mas tusi ko. Anda kala rung anda kala job kum amali. Anda kala krem kala tai haki party meeting. Anda kala tingpu yaki mat ki bakta ai ke jan reu ngam yei bakadon kata ke rukom perkat anta ke jan. Hausnem arjar kendai kala don ke jing persyak ban klong yu marpo kendo yuriam nakani ka ri ke jing. Kabar penolong ban lecet jadu kudaban petala ki jong hikmat hadu kandu kata ka kampi yuriam kata ngala lapan ngala i ringkat bakilat pai kubor ngale ngalawan pai ban ai ke report ki pai ba ki hadu ka tu pleng ke jing shirkai jong kata ka kampi yuriam. Ka parti ke banganan de UDP ko angi persyak ke kaba penkrek ban klong yu yuriam atau kata kami ke kamarsan dalam ni persyak kaba priang lontik mo kum ka samla beli kaba pakwan yu samla siye kama donno ime pa haja pai nabi bakal dengan ni nak buat dengan nabi kamu apa persyak priang pat jaga sebab ndai pula ki kata ngara ya ka ILP apa assembly Kim Kusha ngara ya ka article 371 Kim Kusha na kren ni ke CB mendang nang isi menta menyerap kita gesek dulu kirai suran bangai tiket ya bomde utrai muluk utrai jaka napok garden ska persyak ini oh kadi kam dengan nong rim gesek dulu bat menegeri apa ka kongres ni ka tem ka ada ngam inga persyak hadu ko iti mondol ng barden hidan daw simek iya nga ngam don daw simek nga ndrei yau bamde khasi bamde karo anu na de lele ban priang kumu kli jong ka legislature lani kumu chief minister jong ka jala nganu na ban priang mau no speaker bat ba no chief minister nama kali kan phalang ka bas niutam yingi kum ka chat ni kapni mangi ngim don chu ki try muluk ki try jaka ki manong ki speaker ki manong ki chief minister Pipriang manong ki chief minister bamde khasi bamde garo pipriang ngam tre ban priang kata kali kan nong namar yang ni ki chela layaki ingin sinsha mangi ki try muluk dala dia la pelong yang tak jigi tang namar ka jing persyang jong ka sorga rasam ban pelong yang ketin asmis ketin tho ketin tar tang ketin la pelong ban pinyang rang ba itu ginong ngalam manong yang mil don kam no menyo ena ka jong ka jela kamla alo dei namar kata kata ko ki pat pak kani kalong ka banga ko ban pinsya ban lami na kata ki parti ki bakam ngala persya yang jing thung kam sherman palat namar ka pintor khong ya ka pratun ka jong sarkar ngiti pag jila meghalaya kalong ka jila ka badum ka bakurdu pisa ndai la thung sherman na ai ka jing tho chief minister ka to por de president jigi UDP ngau kani ka jile ngam la ban priang namar ngasik kren banga persya kam thung sherman plat ka pintor khong ya ka pratun ka kawan ra ai ka jing duk ka jing kurdu kawan ra ya ka jing hiran pisa ha ka pratun ka jong sarkar kamla banon ra ai ka roi ka par kamla ban sil tulok ye ginoi kai kamla ban pembahai ki sro kamla ban pembiang ye ki pai kamla ki babun ki jing duna namar bamdan pisa rei kamdan ngai